Nkethinkatho na nchuna mutegeri ambirigira nwithiritwo na kimagi kithongi bwega no tuba kuona kanya kugwatanira na woni kiri weru njumo tukuba narua betagwa ntinyari kinyoja ni jamaja tukubanganirite kirindi so chetu. Gavana Mutuma kurekeri onyage bwandawa kiri sibitari chebiru akiwa kumari gutonya obisine nomba neta kuthiria wagi bwandawa. Bisawa borithi ila Kimathi gwikirwa mpini ari kwa Meru wakiri wakiwa kuombeka agwati ni kuregana na wathobu askari kuratha Kenya. Mheshimiwa Kirima ukaretishaga maisha yako muno. Ibundi kugana mukirete makania kuma kiri mubunge Kirima. Spiro Kenya gutumiria gwaka Spiro Swap Stations County ya Meru bagwatanite na MC wa Municipality Caleb Mutethia. Kirekiria getu tukubona ro turikuria kithira no kuthugana thirikari ni gweka mitaratara ya kung'ana kurwa na mbogita maturene. Nukona jaka thirikari gweka mitaratara ya kung'ana kurwa na mbogita maturene. Rani about 23578 ni namba yetu ya SMS nkuruki na ithiro gitika gichoko gya kugutigira mitandao yetu aria turimwe gukurukira Facebook na YouTube kagitene gaka. Unbetagwa ntinyari Kenya monaneri wa mathithio tukubanarua ni Maureen Kirimi tukenjiria nteto chetu. Gavana wa Meru Mutuma Ntwithinkia narekerete onyage bwandawa kiri masibitari mwanya kaunti akere Mutuma augite kiri mieri mikaire thiritwa ari obisine ni bombanete kuthira wagi bwandawa kaunti ya Meru nkurukina atarirete aramisi ya kimatwitite munini Rais Kindiki akaruguria waki basibitari ya Meru level 5 kenda itithwa nkathi nekite wirane nibagweka mitaratara ya gitumi kurwa na murimo jo cancer rira twikite mpanga kaunti ya Meru. Muthuri Murioki na chotariria Mbere na arua Gavana wa Meru Reverend Isaac Mutuma Ntwithinkia nombite kwa mkandawa cha milioni 28 ira mbere na arua arokeretie na ira mbere na arua arokeretie nikira chemba guta macibitari ne itwejere to flag off dawa cha 17 million tumbete kutoa tukenenganira chieta macibitari jetu the various hospitals na arua kairito ijete kunenganira consignment inge dawa 28 million achiongwana chiochi chumete mission for essential drugs supplies na indawa ikethirwa ikiomba gwita macibitari jetu jombe na mwigambo era tutwire kuibwekera no akiri cibitari cia thirikari kwena rietwa ritumairwo muno ri witwa Kagure na ndi Kagure ine kaarekerwe ndene ya Meru County turakathamia tugaikia county wingi county ya Torine nao Kagure kari batwe wakinya cibitari katukundia mithega nonto this is ene thirikari yenu era ikwenda ntubayo akiongera ati kwitithwa nkathi kwa cibitari nene ya Meru ukija level 6 no kwi barabarene kitumina likimetitite Minister of Defense no iso ipantuya na munini mutongire mugongo kithura Kindiki baketho bakinyite kwagirithia mbango jojo. His Excellency Deputy President arabatire kwiyegoro kubwithia ground breaking but non to boa commitment cia thirikari yetu ira nene bena Minister wa Defense Mheshimiwa Soipan Tuya baua bakeya alamisi yetu eteta ya kiumia kingi so we are still waiting for them nikenda be ya kutowate witithia sibitari yetu nikenda tuendelea witithia other levels tuitithia level 3 kinye 4 level 4 zira tuena cio tutare per region ira tugaitithia kinye level 5 na generally tueneke services mwanka mashinani na kira ikabata nandi ni untura kwa bukala betethira kaunti mbiri muno na njire kurwa nyimba na murimo jwa cancer njira ugite nandi ni bonete machine iria ikethwa chithimantu na kubera thineji kethwa erio okaringwa mbicha kethira ni cancer ya breast for example kiri ekuru
ekaringwa mbicha mashini ya kwera either kwena traces cia cancer ito confirmirwa ni cibitari, for example our level 5 here, kana itiikuo kamera bone buonto mbethirite ngichwana onto ukethira kwithina ngiyinyiliti ya Meru at the moment kirimanto ya pia ni thina ya cancer tugatumira resources ira twenacio, and I've instructed Dr. Dennis to create a specific separate directorate ya cancer management, cancer services, nikenda tumia the right attention ire kwendekana kiri government. Muthuri Muriuki weri Juma mutirira Kangangi. Kirentito ingi na ndia tongeria mwanya ba kaunti ya Meru ni baruguretie utungata wa kuthinja na kumenyera metho hospitali ya Nyambene level 4 mabisa baba bakiare batongeretwe ni murungamiru wa hospitali ugithu wa shira baugite ni bethirite bakiamukira aje baba ingi muno barabara na thina ya metho ana aji 20 na bana ni bamukirite utungata na bagachoka kuona nkurukini baruguretie mubango jwa kumenyera ikuru barito kenda kwagirithia ugima bwa ekuru na twana Dennis Mugendi na gututariria nkuruka. Muntu akamatete nkoka neria nkauwa ni kirori mugaga matete eria nkawe bikibiki ntemenya ngethia nkarinthe ndwaminjirene nyume akura metho jao na gutwika bamwe bariona minao na bangi kwithirutikio bakuona ni untu bo murimo jo metho jujikini tanjiredi nandi bari na ukuji bwa kungana ni basokereti kona kairi bwega nyume abo kurigitwa na witonjereri iu ni mandagitari sibitari ne Nyambene bofo mushine o maua kiri mubango jura sibitari jiri na jujwa utungata bogima bwa metho waturi murimo yo squad 2023 nicho yondeterete thine metho mwaka 2024-2025 ironda ambiri kuona kiundu kwe mweri wa 3 ya mweri wa 3 ritho rire ambiri kuthuka ri mbere ndaita sibitari nderwa sukari temia kubwitho sukari ri uru ndono mwanga mbetere sukari na menda njirio tiriti sukari kuma mweri wa 3 mwanga thaa ire retikirie kwinama na kwiginya bambira metho atebua ya metho akinyite metho atithinja wayabua na inda abera kambite sibitari ndesibirwe na ndaitari no kamenya kwe ntiko ya suma tatu ndaitari mutuate dispensary andingira thimu ambira kwenda itari we yete Meru general mo mwanga ndikinyiku tariki 31 ndo ndeyirero ndathinjwa rithori ari nkuona ndiona umwana na rere ingi na ryo retie rendire thinjwa rwari royu ngwetikeketho mbore tekinyoke thona murimo gari ote murimo ote kuora wonka weteketi mwathani ario atumirete ndaitari. So kuna watu wengi sana ambao wako na hii shida ya cataract na ni shida ambayo inakuja kwa njia mingi. Risk factor ya kwanza ni wale watu wote ambao wako na shida ya ugonjwa wa sukari na ugonjwa wa pressure na pia uzee. Sana sana watu wengi miaka kadri inavyoendelea wengi wanajipata wako na hii shida, na kwa sasa bora uko na SHA unaweza kuja hapa na uangaliwe na madaktari, upatikana na hiyo shida unafanyiwa upasuaji, na ni huduma ambayo unafanyiwa upasuaji leo na unaenda nyumbani hiyo siku ama siku ifuatayo. Njiredi juririkana ni jumuri mojo tongereti otuma antu baba ingi bakaura metho indi barirwa kuri na weru yonto bomba ikurigitwa na bo akalibete nambe na gusumiria sibitari neji na ukethuri na SHA kurigitwa ni utheri plus jereri ni the commonest integrated cause of blindness. Number one cause of blindness is jereri na treatable na preventable. Daktari Githu Wachira na gutwathira timu bango ju wake bali na juice sibitari ne iji. Pia tuna launch program officially, tuna launch program ambayo tunaita Nyambene Mother Care Program. Hii ni huduma ambayo inaelekezewa kwa akina mama wajawazito na watoto. Ni huduma ambayo inataka kuhakikisha kwamba wamama wetu wakati ambapo ni wajawazito na wanajifungua wanapata huduma na za heshima, quality care services. Wakija kujifungua wanalindwa na wanaangaliwa vizuri. Dennis Mugendi, Weru Njuma, sibitari ne ya Nyambene bofo mushine o maua, kaunti ya Meru.
Spika wa mbunge ya Meru Ayubu ndeugite uturo bwayo buri ugwatine. Ayubu akiari ugite nethiritwo akimakwa ni mubunge wa Central Imenti Kirima Nguchini na aria arikite kuringa riboti kiriborithia. Ayubu aruga Kirima ethiritwo akimuringithania na Nteto Chiorongo akiuga na bagagie mirandi ya gitumi gicune kiu amwe na kubanganya kwithukirwo ni Gen Z Kirima andamano ja Sabasaba. Mutugi Kare na ripoti ije. Mheshimiwa Kirima ukaretishaga maisha yako muno mieri 3 na netete akiaraia micemanione akiuga Ayubu ure mwinyangia ure Ayubu mwamboka wa ure Ayubu murui na mantu ja mathuku jonthe. Ni migambo ya spika wa mbunge ya Meru Ayubu Bundi uraumirite werune narua kugate kabira kairini untu muture jojuri gwatine akiuga na mukirite ntumiri cha kumumakia kumakire mujumbe wa Central Imenti Kirima Nguchini akiuga ntariki mugwanja mweri mugwanja mwaka jujundira kurari na maandamano ja Sabasaba na mutumire ntumiri akuga na gwete riboti ate Ayubu na kubange nyangia beta kwithio bisi change CDF na kinya kwa wenja ntumirira tuonete na gichokia Ayubu na mwirite nete aringe riboti kwa DCI bathithio chunkuni nkuruki na kinya ntukwe Ayubu netre kwa polisi Meru kuringa riboti na kinya kiuga Kirima arita gitumagira ntumiria kuga Ayubu ni wora ikidia ntu ba Central Imenti kwa DP kithure kindike untubura na ndethirita gikanukia na kiuga ntukwe narua MP Kirima na mutumirite ntumiri akimwira natige kurwa nawe na thira gitigana na gwatimba rubawe migambu uga kuma mantu ya kawa kuma mantu ya kuragana kuma mantu akwithia no ntui mantu ya guthukiria mturietwa kana nturietwa then dauga nabatiweta kwa DCI akandikithia migambo ewe nikenda tumba kumenya umabura buryo kingi Ayubu nugite thine gichonthe agukurukira narua chumanite no la tumiririe na kwenda gitikia mujumbe Central Imenti mwankene jwa ngirijire mirongo ina mugwanja aria kuga mujumbe uyu nethirite akimakia gwatimba rubawe na nkurukia akiuga ntu mirongo mugwanja na baire nethirite akibaringira thimu na kwithira akibandikira ntumiri cha kuba makia kwa tuika thina igetia Central Imenti kenda tangaza inkwenda kio kwagia torou then kwira uni ndi Ayubu atikure kwa nimwe ntu areta akiuga bau bangi utikio kirio thine yonthe ni Ayubu na Ayubu akebera then 2027 tukombo mutunya gitikire nakio muthiene speaker Ayubu aruga untu bukamukarikira kana koragwa kana ukonekana wa kumuringa aruga kariba Meru ni bethire bakemenya tungi uritete ngugi une mujumbe Kirima uni nyanke ya gukurunywa kanini inyanke ya koro nkethero antimoyo mturo batio choke biuria bionthe imweshimiwa Kirima Nguchini report Nteto Chawero Juma reakwarietwa ni Mutugi Kare. Bodi ya municipality Meru itongeretwo ni mukaririgite wao Joshua Mungania ni barigiritie waki wa kiosk Gana Street Mungania ugiteji inyomba iri gwakwa giutate na watho na batitikiria kiosk giki kirakwa ni antu batena baruga na raba bayete mwankanju matatu kuonania baruga cha kubetikiria gwaka kiosk kiu town muthuri Murioki na Chionkuruke mbere narua batongeretwo mukarigite wa bodi ya municipal no Joshua Mungania akiama bangi bakinyete ke street ya kana nikenda kona bios kibira bigo kwa ni antukumbe ontubara nandi pete bakiregana na bu turi municipal board ya Meru na biti ya municipal board twarigara muno asabut no ntuba kwithirwa kwina muntu regere bambiria gwaka bios ndirene katikati na bios kibi byako ndirene katikati bitena sheria ere burita gwakwa na ntubara bakarai ba complain ba kona tabia siku ya konjirene katikati no tiro tugetikiria tauni mutindo tuimbudi muntu akare akwenda na yakarira akwenda na kethera kuruende yakana kethera ku muntu wejanite no mwanka twire na taja jandire na yeja nena sheria
Kuringana na Joshua Mgania agwite bati kwenda gwitikiria Muturi Kangangi antu bambia kwa kabioski kana ngari kwojela kundu kora gute bati nontonto bubu bwatuma mutinda juinyane kinyabara batura kana bai uti mutuburi to wakanjirene niriko utemenya kuthithia nduka ndene ndukengi ndene barabara no mago kwina onda na tukambiria na example twembundie njero tukambiria na example into bibi twembundie njero tukambiria na example utura tuwetekirie muntu matatu apa alije stage yonjere utura tuwetekirie muntu kwenda matunda alije kioski kia njirene njira ne ugo nani ne kila mtu bakiwa nandi andu baba bakoka bioski bibi no mwanka bakinyo bisine ciao nikenda baba kuga no baete rutha gwaka bioski kinya barabarene to kabirungame andu beje kuchine kuma Jumatatu kenda tumenya bieja na sheria iriku kenda bitena sheria andu bajuke mabati yaba jaiteu kenda tauni yumba kute bangi bwega tutetegeri antu beja mtu urokeje jakara kenda gwaka turenda mutindo jwa sheria na mutindo jwa onda ti mutindo ya kongirabu utonya na ndeje imbang it is also a security direct kirimbang non tu kinyomba teno tu yura kaita ro mtu akaide nyombe wewe abu ndoro onge bios binyore bya makosa no kuona roje rwe kwa mbangi dene no kuona rufu babati babati ye joge roje kwa mtu Muthure Muriuki Wari Juma Muturi Kangangi. Mubunge wa Marakareke Mbiuki na arugurite kirasi na laboratory njeru skuru akajionde thidi secondary akiaria kareke na athomerete mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara nuntu bwambicheire ciumire ikiona ni irasi biantaka na biguite gicigone kya kuringana nawe ni ati untu bwagitumi mutongere gutumira milioni kathumba kugura mbasi cia skuru inde igetagwe kwa irasi ne biantaka. Martin Mugambi na ripoti je. Ibi bimwe bya irachi na laboratory cia gicigo mbunge kya Maraha muthenya we munde cukuru yari na ndaka ya kajunduthi ya gutinde ruguriritwe irachi bibi mubunge Kareke Mbiuki na kuthungira mutaratararanio mujeru nyuma ya bokuthina wa kagita. Ona jinsi picha ilivyo nzuri. Nyuma ya kurugurua kwa irachi bibi na laboratory mubunge Kareke Mbiuki ariuga batumara magitumi nkuru kimo maraithagirwa kirima cukuru. Kwa hivyo gintu kila kina maana untu tutumia pesa ya thirikari ya CDF kila kina maana ni kuwekera nembi ipate kuronde kwa mbele tuliamwe lakini ukadio kamare jiondo buweka liogu utumba kuona kiradi gisongete na mwena utumba kuona kiradi mabati anga makula na kadhalika. Mbiuki agitemagia mubunge wa gicigo mbunge kya Tharaka Gitonga Murugara ariuga gutire bumbaci yumba kurugamwa kubi na irachi biantaga ndeto ino ciumanitie na mbica ciekubi irachi ithiritwe igitamba ndeni ya nthiguru ya Kenya. Ni mbito pati kurura mbele ni gwaka dining na kitchen kana ikubugurira mbasi so ule mumba kambira kalekeo tutikwenda nini turenda tugurire mbasi yani le ungure mbasi yupaka iradi njantaka ukarenkana nimbie kwendekana mbere tabuona twetekaniria amwe na bobo Kareke nonaniritie gwitikio bwake na thirikari ya ndagitari William Ruto na kithurwa kindiki agitigagia barabara ya kajunduthi kuthi bwairige ira wikiri bwa joborami bwarugamire gachokera na kurikiria ile shinda tulikuwa tumepata tumetatua. Contractor ameshalipwa pesa zake, sasa ni kujitayarisha, anajitayarisha kukuja ground lakini maondo mmoja tukubwa tutule kubuira na kanywa ni sawa tuli yako bwakikishira barabara ekathondekwa na miunde na imani lale ngitwalagia nterwande na imani ngekwira barabara ekaurone ekarwa kiangaje kandi that one najuga kwa deputy president akombera le nuri kungepati ukaralia kana teza sawa kama Mungu ametubariki tumepata hiyo kiti no mwanga tuke protect kwa hali na mali. Kareke ariuga we no arugamire na Professor Kithurwa Kindiki warira kwithiritwe kuri na mpagaga na menunguno ya utongoria bobo kwantu kunge ndai na bwa kirinyaga roba tinka bakembira ngani ndabera kuna kwa hivyo ni lazima tu protect that city kwa hali na nundu na imani tu ina mbele kuona matundu baraka kuntinka na ugu ndangana na bomono
na Kirinyaga onge tulari iguru nuntu no beciragia everything revolves around them nibo wakiba batigura bena giti wero bwina president Jomo Kenyatta president Mwai wa Kibaki president Uhuru wa Kenyatta deputy president agwetwa u ati daira mutharakanithio na kanyamu kidogo na bote kwenda gutuona bala akwe gombinga kanisani. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Maraham mbitagwa Martin Mugambi. Utuko bonaro turi kuria thirikari ni gwika mitaratara ya kung'ana kurwa na mbogita maturene nukona jaka kana nukuthugania thirikari ni gwika mitaratara ya kung'ana kurwa na mbogita maturene tanambere kwari na bautwe 23578 ni namba yetu ya SMS kuruki no withiro gitugwatithania imwe kwa imwe ukurukira mitandao ya Facebook kana kinya YouTube ara turi live kagitene gakamitikiria nthome ntumiri nkai murithi kumalare igembe no dharuga serikali imeshindwa kupigana na hizi bidhaa haramu kama hapa kwetu Lare aruga maafisa wa polisi na wale wa GSU ndio wanauza bangi na mabaa karibu zote ni zao. Tunaomba usaidizi tafadhali. Ai weru thirikari tiomba kuthiria mbogita ni untuba kwenda nkunkumo ende nchobi kana mbogita yomba kuthirwa ni atori bari bobongwa ni nyotabi kumanterechia Ndherone market. Well said bwega sana. Imeongezeka ni untu assistant chief kaba korea ongo. Kama jana wenye alikamatwa huku kwetu ni kama walipeana pesa Ntereche Murera Meru National Park ibwega sana Godwin Ngugi kuma Ntereche Ogoti aruga thirikari gutio mitaratara ya gwika maturene kenda kurigiria mbogitari kana 23578 niyo namba yetu SMS twachokera abitha wa borithi Ramkibathi uria ni wa gikundi kia FBI nethiritwa agikirwa mpene Ntereche Northiment. Report hizi ni nyume kagita gate kuraja Kebebe Mutambo. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na ja mirongo remo nkama kana mugwanja ja 45 wa kilomita gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirwe tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka ntirene ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Nurekete kuthoma secondary na nuguchwa kanyaga kuongera mathomo jaku ugatega kuraja Meru National Polytechnic ere skuru ya thirikari yejanaga mathomo jankathi cieguru na ere Meru County na Marija Ndeburu ujukane pa mweri jwa kenda 2025 iborugori kere courses iji Mechanical and Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Business Studies and Entrepreneurship, Agriculture and Environmental Studies, Computing and Informatics, Electrical and Electronics Engineering, Applied Science and Cosmetology, Hospitality, Institutional Management, Fashion and Design, Odell, Virtual Campus, Open Distance na e-learning. Nontubo nteto nkoroki turiongera business yetu main campus barabara ne Ameru gweta na nyuke ne are ya kwena showground kana waandike email kere registrar@mnp.ac.ke kana uringe thimu namba 0719 347 059. The Meru National Polytechnic, Technology for Innovation and Development.
gake kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyagia na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea moguri wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na ni kwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri motutujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watweka na kiuria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Order. Ladies and gentlemen, and the question on the order paper reads, is Weru FM the best radio station in the Great Mount Kenya region? May as many as are in favor say aye. Aye. And may as many as are of a contrary opinion say nay. The ayes have it. 96.4 Weru FM Rumore Rua Ameru. Gwetana mbere kurumira nteto chietu tugicokera biza wa borithi Hiram Kimathi wa gikundi kia FBI Fighting Brutality and Impunity na kirimpene ni maabisa ba utwiria ari kwa wenja North Imenti County ya Meru. Maabisa bangi ba gikundi kiu Patrick Osoi ko Proshakur ni bagwatirwa kimegiki na gukinywa koti ya kawa kiare wakiri wa ugite atamenya gitumi kia bisa ujo kugwatwa ndi ni bakwirigira gakinyizwa koti Jumatatu. One time cousins, one time mashemeji. Hiram Kimathi ni muborithi Mumeru uria withiritwo akiringa biongo bia mitandao kumania nawe kumeneria thirikari bunene na murungamo jwayo muno matujege borithi gutumira inyankuruki ya kithimi bamwe bakirigara kethera ni uchamba kana ni kwaga kirira muno nyuma ya miari yawe kugwatithwa nthinje na njira kuringwa transfer mwankantere chetodonyang na rani ntere chia Turkana. So Kipchumba, I want to tell you this morning, that position that Kimathi used to hold, chukua kijana yako peleka Todonyan ama uzae afike inji yangu umpeleke huko Todonyan. And I'm saying this without any fear of anything. Ragat, chukua kijana yako leo, peleka Kiganjo ama peleka APS ama peleka wapi. After amemaliza, chukua peleka Todonyan. Narua njara enda ja thirikari nionekete gukinyira Hiram nyomba ntereche North Imenti arekeri mpene agituika wabana kire gikundi kia borithi baraba guchita FBI na chomba Fighting Brutality and Impunity. Akiaria wakili wawe Evans Mutegi na atariretie karikara na Arua. Tone askari ba DCI kuma Nairobi. Atetheretiwe ni askari ba Meru na OCS Kambakia na gukareaja. Na bakumujukia batwirite bakamuikia Kambakia ende batiromba kumubuka Kambakia bagutwirite omonka gukinyira gututije na araba muikia. Akiuga bakathingatira gwaku kienda kumwa utungata bwa wakili. Ketheri Nairobi bamuikia tugetona Nairobi na tukomba gwapia kotini mande tumba mutetera kendomba kurekwa na bond na otegi ntobara baratwira birabo mugwatira kuita sasa wa buru ate kuringi ko akeja kumira kotini ya ringi na askari bakethirwa bamuringite. Wirigiro nandi ni ati Kimathi akagwatikana ari na thiria ni untu kinya we na arakaraga agitaria iragia kwa mukira imakani ba kumurita uturo. Birango suspect muno no ntuba video ile thirite agitema mitandaone
cha kuuga askari bakaratha wananchi uria Murkomen augite, uria waziri Murkomen augite. Kongina kumubunge wa Centriment Kirimango chini na atarĩrĩte ogwa boeno tubongere kubwancha obindege ni watho gishone kiwa kiwa na kada erigane kurwana mbogita endete ukuri maturene ugiterua mono akariba kithaku ni barombete county commissioner atonyera no tuba wende bwancha obi kutatina watho no county commissioner Jacob Uma akiare no ritie mbundi wende bwancha obi mirogo chonko na kwethiro irabu ya 15 birabiri thokone ibingitie watho mutugikare na kurikithia. Kiri kiuthurano kia mwingi ntere cha kithaku Centriment kiria kiuri gia karibetite county commissioner Jacob Uma ni untu boungere kubwancha obi ntere iji na ndi akiaria mujumbe oku Kirimango chini na ugite ni umancha obi ningite mature neja na kinya kiugandira na kande kwithire kiugande cha Nairobi ni kureithiria wendi bwancha obi ariuga naja mature ne mantu imwanya untu bure na ndi sisio Uma ugite no uria machibu gutugira njobi une kurwa nayo na ithire kithira buru akiugo kiumia kethagira kejo kia liboti ya location kuona ni uraba kurita ngugi akiuga machibu bare mwake ja nturene wengwa kurwa nayo. Maombi yangu hii stations ine ziko moja Kadhiranga ya kutengeneza hiyo ethanol pombe hiyo inawekwa kwa chupa ya kuuza shilingi 100, ingine Kidhongo, ingine Mariene, na hiyo Mariene wanauza everywhere. Na Kabondi inatengenezwa Meru Central, na nyinyi muko hapa na mnataka kuniambia mjui. Mnakula hii kitu. Ethanol inaingia Meru Central. It is an open secret. Yule hata undumia hao wananchi, huyu usimamishe mbele tujaenda mbali. Tukiongea hao wamefanya nini? Kabo kugadabwe. Kama hawa watashindwa na hii kazi, sisi tutakuja wenyewe. Kingi gukirikana thokone ya kithaku kuri Nairobi 15 sisi Uma no retie kamiti ya kweja na baruga chirabu kuthuja nebireko bikurita ngugi giutate na watho na nebireko bikuingia mawatho kenda bakomba gukandana na nchobi nturene ije. Tuangalie kwa nini baa iko kwa mdomo ya shule, and how was it licensed, by who, na sheria gani? Baa haiwezi kufanya kazi mpaka saa 9 asubuhi. Wines and Spirit haiwezi fanya kazi mpaka saa ngapi asubuhi? Inamaanisha iko watu wamelala kwa kasi yao. Muthiene mujumbe Kirima na rombete guchenjwa ko borisi kirige shigombunge ke barabakarite kwa nkurukia myanki 3 kenda bakomba kurwana na nchobi na wagagia bobwega untu bure sisi Uma ugite bukaingwa na bugategerwa kwa sababu hao askari ndio wanachukua ile inaitwa litani. Nitolee hao hapa, hao watu wapate nafuu. Mtu anazungushwa hivi, anazunguka hivi, hao ndio watu wanamaliza watu. We must have them out, kwa sababu hii ni kitu Inspector General alikuwa amesema, na hiyo tutahakikisha ya kwamba taondoka. Kuma Centriment inge report rate to shawero Juma reakwa rieto ne motuge kare. DCC wa Tharaka South Stephen Mavina norite aciari bategetekiria naba ukuthiurunka mitaene kagitene gaka karutha Bisaujo augite anaba bengi batonyaga mantu ja mathuku kagitene karabati na ngugi cia kurita nkurukina ejanite mukana kiri baria bakubanga gutana na bare akiuga bakajukirwe tagaria reke watho. Gari muthenya gwe mthe DCC wa Tharaka South bwana Stephen Mavina na rikanite aciari gutigiri bakumenyera anaba mono kagita kabaingite cukuru na mwana atikonekane akiongonga guma thokoni marimanti hao kwinginepo, bali wachukue jukumu na kuhakikisha wanatunza watoto wao, hasa wakati wa usiku. Hatutaki kuona watoto mitaani, na tutachukua hatua za kinidhamu dhidi ya wazazi wote ambao tutapata watoto wakizurura mitaani. Bwana Mavina agitumira kanya kakuruta mukano murito mono kiri baraba kwa batiko ebaniria na gutuma ndogo cia kiwendo na nabacukuru arugite tayari kwina magamba mathatu ma muthemba uyu mendere kotini no ya mutawa marimanti Parliament ama unajisi wa watoto
ambao hawajafikia miaka 18, na napenda kutoa onyo kwa wananchi wa sehemu hii, hasa wanaume, wajiadari na vitendo hivyo. Kwa hivi sasa tuko na kesi 3 za hivi punde ambazo ziko mahakamani na zitasikizwa ili uamuzi utoke baadaye. Othia muthiana maneretie baraba kuwa batikwa ebaniria ana bao monoba ari na kirunya kia mutani. Mbinu ambayo inatumika na watu kadhaa, watu wachache kwenye jamii hii, ya ukeketaji wa wasichana, na imebainika wazi kwamba watoto wa kike wakati wa likizo kama huu huwa wanasafirishwa sehemu mbalimbali ili wafanyiwe ukeketaji huko, na natoa onyo kwa yeyote ambaye anapanga kukeketa msichana wa kike kwamba akipatikana atachukuliwa hatua za kisheria, kwa sababu sote tuwaelewa ukeketaji ni kinyume cha sheria za nchi ya Kenya, na hakuna yeyote ambaye anaruhusiwa kudhulumu mtoto wa kike kwa ukeketaji. Nkiripotera weru Juma kumantere Chatharaka Bito wa Paul Gwakabithe andiki banteto kumegembe athinjiri na rwangi ruokaine ni barombete ngwataniro kenda gucwira ntaira thine rero merite ntere umyankene gembe ne kwithirite kuri na wagage bobwingi muno amwe na wamba bwandithia Nicholas Chabari na Ntitonkuruke. Watoto wengi wamewachwa mayatima. Tukisema hiyo imekwisha kwa jina Yesu. Ni ntugo ya maromba ira kuthuranirite ni andiki bande toba gikundi kia Igembe Press Club bagwatanirite na atumeria wa mana tongeria ntura aya Igembe North na kinyantere cia Igembe Central na South nikenda bathina mbena kwariria manto mwanya mwanya ontobongitwe mukononi anto bonde baba kurekire kia thweki bakiuga ibwega kwithira kwina urumwe bugutigira bukuthina mbena kurwa na thina ire rumirite anto Igembe twe arevi tukilugirite changamoto inene sana hatwe tombo trimo nyama nyatene waibwa muntu tamoyo intobiage bigwita na rira tubiata intobiga inge itobiona ginya narabire ende buru ndera ginya mambiso buya yeje buru korombra thirikari nene kenda yumbo tubiata intobieto odana operation yantra tukoromba tukaewa kenda intobieto bitura nara kaunti ya Isiolo. Langu ni kuhimiza kwamba tuwe na mafikira mema kwa yale mambo tunayofanya na yale pia tunapanga. Kama tuseme kwa mfano tunapojitokeza kwa siku ya maombi kama hii, tuwe kwamba lengo letu na lile la wanzilishi liweze kuambatana. Ndiposa mwishowe tutaweza kufikia madhumuni yetu. Nakumbuka nilipata hii barua nikaambiwa mtakuwa na maombi. Yes, tarehe 1. Si sawa. Kuangalia mambo ya insecurity, wale hiyo history ya bandits hiyo area. Na mambo mengi ya eneo hili. Nasema niko na furaha kujumuika nanyi siku ya leo. Na Biblia yua antrikurikania. Better did this also. So ndio ile ndipo ya kabo my support. Thina yo ndato eta kumaya atongere kwethra balageze tengweyo kire ukaria kire mantu ya GVB kire administration barabalageze te ketheni ngwesio twira ikie tumito yere kuromba. Ukiambiriria itware ababwe. We came for you, we came to clap for you. And what you're doing is great. Na muthiani ngwataniro ya kuthiria mantu mamanikanĩrĩtwe mutongeria wa Njuri Ncheketwe Linus Kathera akiuga kinyanda kaite bateri kwithira igitana wa itathiritie ngirindi ya 9 ontobo gwatĩrĩtwe no ntobariuga bobo bobote maana baingi batachukuru. Mimi nikiwa mwenyekiti wa Njuri katika Meru, kutahiri kwa wasichana, kutahiri kwa vijana kiolela hivi wazee wamefika marufuku na wamepeana barua kwa county commissioner na ofisi yote ya security. Watoto kutahiri, lazima mtoto atahiriwe akiwa na barua ya mwalimu akimaliza darasa la
Kabisa nyati kwa ugakono kuteana wangu kwa in between the time mwaka mpaka ndio au mudia kila mtu kwa grade 9 amekata ndio kwa wetu wa school nyama tena nyama baadhi ya ndio 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 kwa na society kana tu community kenda tuomba ndio drugs ziko mingi that I can attest. And members of the public are not willing to cooperate with us. I know you may think that if you give us information, then we may expose you. I want to categorically state this. Why can't you, if you have an information that connects hii mambo ya drugs, or let me say alcohol, sana sana hii ya kienyeji hii mbaya mbaya, come to my office direct. I normally avail my number whenever I make a speech like this one. After this I'll give out my number, my phone number, so that you can even reach me over the phone over an issue ukiona, we can discuss it and then I take action against it. Mambo ya pombe ya sisi ndio tunabidi sisi tuthomethia antu umuhimu wa kuendiana skulu na kuthomethiana nikienda ana betu bathoma na baritano mantu ya early pregnancy brasi ya na brasi mpaka affect maisha yao. Kumalarege Benoth, Peton Class, Chabare. Matinda jagwikene nijachokerete kairi kaunti-ini ya Embu na aria yuthi bachumirĩtie kuonania biao matinda jajabanganĩtio ni Kenya Cultural Center nijaretete amwe a yuthi abisa munene wa michetho Embu Yusuf Kaburia na akathĩte itua rĩrĩa akiuga gavana Mbarire na irutanĩrĩtie gũkĩria biao Rita Mwaniki na kũrĩkithia. The Kenya Cultural Center na the Kenya National Theatre ni mavete kithomo a yuthi 50 akuma kaunti ya Embu iguru ria gukuria taranda ciao na njira ya kuthondeka mithako iravota kuthomithia gutara na gukenia andu. Ino niguo mavote kwithondekera mieke ya mawira wa vamwe na kwandika a yuthi aria engi guku makimathomithagia uria magatumagira wega mbia iria maragwata kumana na wira uyu wao. Then we saw the need ya kuleta hiyo training hapa because there was a gap in professionalizing theatre na ku increase awareness ya theatre here in Embu County na ku enhance a theatre going culture again here in Embu County. Among the training yenye tunafanya hapa, tunafanya script writing, producing, directing, marketing, production design, lighting and sound design, entertainment law, na hizo area zote ni vitu zenye msanii anafaa kujua ndio to professionalize the talent. Kumbuka people here wanataka kuwatch kitu yenye ni quality. Wewe ukikuja kulipa ticket ya 1000 unataka kupata kitu yenye iko worth that 1000. Ayuthi aya ni marathomithio gwikirira taranda ciao niguo kumatethia kwithema gutumira ndawa cia kulevya iria icokaga kumathukiria miturire yao. Hata mimi usema God alikuwa ni msanii. Kwa maana Mungu alikuwa anatembea kwa garden anasema let there be, anasema vitu zikue, akiumba vitu. So kama God hakutumia miadarati, hata sisi wasanii tunafaa tukue sober. Msanii anafaa kwa mtu ako sober mwenye anaweza kujiexpress, ndio? Imagine mimi Morio, the funniest thing, tangu kuzaliwa sijai kunywa pombe, sijai vuta sigara, sijai vuta bangi. Nayo thirikari ya kaunti ya Embu ikigwatagirira ayuthi aya na njira ya gwikira mbia thiini wa budget ya kaunti iria ikamatethia na njira ngurani ta kumava mathomo ta mama. Niseme kuwa Embu County Government imeweka kipaumbele swala la wasanii kwa sababu hata katika hii budget tumeiunda saa hii ina pesa nyingi sana za wasanii ili wasanii waweze kujijenga na wajue usanii saa hizi, sanaa ya usanii ni pesa. Kwa hivyo sanii si kufurahisha peke yake, wanajua pia ni njia ya kujimudu kimaisha, na jinsi hivi vijana wengi wataweza kujiepusha na mambo mengi ambayo yangeleta pengine shida kwao. Ni maragia miario ino thiini wa tauni ya Embu kuria marae na kithomo giki gia kiumia kimwe. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Wendia na uguri
ureteri-inĩ wa FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Kiumia kimwe nyuma ya Spiro Kenya kuriunga Meru na gwika wirane bwa gwaka Spiro Sub Stations County ya Meru bagwatanite na MCO wa municipality Caleb Mutethia rungurwa county ya Meru boda boda kumantere mwanya county uni bariungite sio Kimau county ne Machakos kwigwatira umenyo nkuruki MCA Caleb boro gutongeretie njuri je ugite bikibiki cha stima igatethia bunene kiri umenyeri warera. Kiumia kimwe tu nyuma ya kambuni ya Spiro Kenya kuthithia ndonga kaunti ya Meru na kwanira tikethire kiruguria itoja wikira menki bikibiki ile gutumira stima bubu kiumana na ngwataniro yao na MC wa municipality Caleb Mutethia amono gwatimba ruba thirikari ya kaunti ya Meru etithia babikibiki kuma ishigo bunge nkuranija kaunti ya Meru muthenyo mde batindete kambuni nene ya Spiro Kenya ntereja sio Kimau kaunti ya Machakos kenda kuona na kuthoma bula bikibiki no gutumira stima ithondekagwa amona kwelo rutingo bwajo MC wa municipality Caleb Mutethia na ulene wala tongeretie tithia bikibiki baba gukinya kambuni neno nieleithite wana bikibiki no jakinya kaunti ya Meru ikethirwa jina kiguni kinene ile kuongera wira kiri mwana amona gutetheria kirutheru bwalela turenda kuja kena tumbagin for opportunities nontu kumenya bikibiki iji ikethirwa ithithaua ikeji kwambia thithirwa Meru ikethirwa igi create more opportunities ke young people nega create more opportunities also ki the market iratu ino ina so many young people but employed so turende ikora nyonye mora mumiruga na maiga jaire one kuchora to aleta bikibiki Meru but the most important thing the opportunities iko ingi keja ni bikibiki no to bikibiki definitely keja Meru but mbere ija Meru to mikabira to mikishua to kujukia opportunities ira chumbi kuidhwa chinio chido achigite da yanto beto electric powered bonda ni kwithura kite kwemita ngasi siria chianya mwira ni tuenete ora kwithitwa na mirimo mingi cancer and the like na ndi kwandi kuga ne uni leta mbata kuga yombi kwithwa island you see a lot of health asand ira chumbi kuthikira tawane emission siria kintu kyabiri ni kuthira kintu twita sound pollution nonto kaji kwithwa thikirite daira bikibiki gukuruka popo area na mbigi tumakira ni kuthwa kila do you see this much kind of pollution and sound. Kambuni ya Spiro Kenya wetukira Raymond Robert ikirithia gitinire kitekona mukandarathi wa kuthondeka ituo bibi na kwa makuya ya Meru bakinyero ne bikibikino ile gutumira stima gwitukira betri pale mahali ambapo tumeweka vile vituo vyetu vya kubadilisha betri ndio papo hapo pia utaweza kupata ile huduma ya kufanya service na pia kurepair. Kwa hiyo kwa kijumla ni habari nzuri naambia wana Meru kwamba muda si mrefu kwamba mtaweza kuona pikipiki na utaweza kununua pikipiki, utaweza kwenda kuswap betri yako na pia utaweza kwenda kuiservice ile betri yako ndio ili end to end uweze kuishi na pikipiki ya Spiro vizuri. Etithia baba babikibiki na baba kelithio bataru babikibiki no amona ukathe MC wa municipality Caleb Mutethia na thirikari ya kaunti ya Meru nonto bwa mubango jo na ulaba ugitoka baguna nene na MCA wa municipality hiyo example ameset. Inatakikana kila kiongozi aende alobe kwa watu wake. Huyu ni wa municipality ametupea hii enlightenment. Kitu ya kwanza economically municipality na Meru at large imegain profit. Kwa sababu gani? More money in the pocket of a render, more money in the county and more money in the country at large. Kwanza kabisa tunashukuru kwa uongozi wa Meru County wakishirikiana na municipality wa kuweza kutuongoza kikozi mzima kutoka Meru tukafika mahali hapa. Tumejifunza mengi, tulikuja kusoma, tumeangalia, tumeona, tumekuza na sasa tumejua kuwa tutachapa kazi na Spiro ili tuweze kuweka pesa mfukoni. Tunaongojea hizo pikipiki kwa wingi. Mimi nikiwa mmoja wao, nitachukua moja. Kwa hivyo opportunity iko very rare. Kiranda kenera both this electric bike steering akerere steko pollute the environment. They are very much friendly and you just need to charge the bike na ukaomba kwethirwa ugitango giciaku cia day to day in. Tumekuja kuelewa ati kwamba pikipiki ya Spiro ina save.
unachaji tu 290 shillings na unaenda kilomita 100, na 290 shillings hiyo ni kama lita 1.5. Ura turathuganĩtie au kabere ikethro china thina ya charging tukwirwa no jaura wita ko refill gas ugeta 2 minutes ukethro uchencherwa battery eku ukarea 290 shillings ukethro ukiendelea na safari na battery eku tukuthomithio ni kuomba kuthiro egita around 100 kilometers. Kuma muji munene wa Nairobi, Mita Anthony, Rangi wa Kathinya. Wendia na uguri ureterine Wero FM 96.4 rumuri rwa Amiro. Thirikari ni igwika mitaratara ya kung'ana kurwa na mbugita maturene kiu nikio kiuria tukuritio tukubona arwa kiri nteto cia Weru Njuma ibwega nuntu bantumiri cia kugukurukira 23578 anthome inkai iria ciomba kwithirwa igikinya gukurukira namba iji yetu. Serikali inafai tuokole tuko chini sana. Hapo ni askari watapata pesa, wananiita Mutwiri baba ya kumantere chia Ithumbi. Mimi naitwa Kiarutara kumantere cha Lamu County. Bwega sana juga serikali kazi yao kubwa ni kuitisha ongo mbugita maturene noke kuendelea. Bwega sana Ken from Cambo Market. Ariuga the government cannot change the community attitudes towards illicit prudes. Not only the community must develop the will to change, there will be no change. Ibwega sana. Tumeirira ntathoma ankethro ankithoma kirinte tochetu cha Weru Njuma thaithatu ibwega nuntu bwa kuona kanya kugwatana na bautu korirwa kugwatanira na uni nyume kagitagate kuraja kiri mupango jwa Njuma sako indi kagitenega kanimwe kwamwe mwanka studio chetu cha Weru FM kiri mupango jwa Reggae Extra gwatanirite na Captain Agudi na DJ Denny. Peta kwantinyari kenywa mori nkiri minwe monaniria wetu o mathithio.